Mwongeye kwirirwa abakunzi b'Intare Official, muraho murakomeye, Imana ibahe umugisha, ugubwe neza. Turaho kandi natwe turakomeye n'ubundi, murabizi ko maze igihe kitari gito ndi muri teritwari ya Masisi. Ndi muri teritwari ya Masisi nubwo nabashije guhura, sinzi uko nabivuga, kuko ni ibintu bijyanye connection zaragiye zirabura, yaba kuri WhatsApp ndetse no kuri normale. Rezo ziragenda rwose zirabura, wenda biturukanye n'amasimukadi yo tuba turi gukoresha. Nkanjye wenda nkoresha Orange, ngakoresha Airtel. Ni ukuvuga ngo byagiye bisa naho connection n'ubundi abura, bituma n'abagerezaho amakuru ku gihe. Nageze mu bice bigiye bitandukanye, nageze za Busihe ngera Gahanga. Abantu rero bakomoka i Busihe na za Gahanga reka mbasuhuze, ubona ko umutekano ari uburyohe nta kibazo. Abantu b'imuheto n'ubundi ubona yuko noneho bari kuryama bagasinzira, ubona ko nta kibazo rwose muri Muheto, umutekano ari 100%. Ndahava, nkimara kuhava n'ubundi ndakomeza urugendo n'ubundi ngera i Butare ku monasteri hariya mu Kimoka. Ndahagera, ntabwo nabashije kugera iwacu zatambi na Gahira, wenda umutekano ntabwo wari waba mwiza, kuko kugeza amagingo yangaya bari abo kwa Poro bakomeza kuza n'ubundi bari kumwe na Bayinyasi n'aba FDLR, harimo umu FDLR witwa Kigozi, bakaza kwiba hariya za Gahira. Mu minsi yatambutse mwabyumvishe ko baje bakarasa n'umugore mwibere. Nahavuye ndakomeza ngera Kicanga, manuka ngera Gashuga, ngera Karembe, ngera Mpeti, ngera za Minzenze, aho intare za Sarambwe ziri. Kugira ngo ugera Pinga uvuye n'intare za Sarambwe harimo amasaha 2, kuko nari ndi mu misozi nteganye rwose, mbona amadefense wazalendo bari abo muri NDC Renove ndetse nabo muri APSLS nabo narababonaga rwose. Nabonaga ku musozi, kuko hari naho naryamye nkajya numva nijoro bari gukomera, bari gutukana ibitutsi, donc ibitutsi bakamejeje. Ariko ukabona ko intare za Sarambwe ziri muri patrouille, kuko ubona ko n'ubundi intare za Sarambwe zari ziri gukora deployment. Ubona yaba ibikoresho ndetse n'abasirikari muri iriya brigade iyoborwa na Colonel Padiri, te umurashi umwungirije rwose, ni umuntu w'umurashi, Ndabusiri India. Katubasuhuze nabo aho bari. Ndaje rero wenda ntabwo navuga ko hari ingingo z'amakuru nababwiraga z'urugendo, ariko noneho reka mbabwire incamake mu makuru y'aka kanya. Nzibira ibintu byakomeje gukomera, kuko indege ya FRDC yabashije kongera kugaruka iza kurasa hariya, ndetse abasirikari bo muri FDNB, abo muri FRDC nabo barahaza. Igisirikare cya 23 cyakoze renforcement ni mu bice byo muri teritwari ya Rubero. Turaza ngo turebere hamwe nihe bari kuza, ese baba bageze, icyerekezo cyabo ni ikihe. Nabyo turaza tubirebere hamwe n'ubundi. General Inyasi yongeye kwivugana undi murwanyi koloneli wo muri Wazalendo. Bisi yatambutse ikintu cyo nababwira cyo nuko Inyasi akomeje kubica, kuko hari undi muzalendo n'ubundi mwisi yatambutse n'ubundi yivuganye. Turarebera hamwe ni bande se yatumye ngo bajye kwica uriya mu koloneli Kiwembe, abo yatumye ni bande, turaza tubirebere hamwe. Deployment z'intare za Sarambwe n'ubundi hariya muri teritwari ya Warikare, ubona ko deployment yabaye deployment, ubona ko M23 rwose iri kwinjira mu bice bigiye bitandukanye hariya, iri kuranforsa mu buryo navuga bwuzuye bijyanye n'igikoresho ndetse no ku basirikari. Ngano turaza kubireba hamwe ziriya renforcement, ariko reka dutangirire
n'ubundi muri biriya bice tubanze twavuga situation iri hasi za Gasenyera uko byitwaye. Hari abantu bamwe bakomeza bambwira bati ngo muzehe piloto ngo impamvu ngo yagumye hariya muri za Wazalendo ngo nukubera ko afite inka ziri hariya, atinya ko naba yagiye muri 23 inka ze zizaribwa n'abayinyasi. Turaza tubirebera hamwe, ariko reka manze nabahereza ino nkuru y'uno mukoroneri. General Inyasi yongeye kwivugana Colonel Kiwembe amuziza kuba bikekwa ko yaba agiye kujya muri 23 bamurasanye n'umugore we wa kabiri. Ni igikorwa General Inyasi Sauli akoze muri yano masaha y'ikigoroba, aho Colonel Kiwembe yari yicaranye n'umugore we. Inyasi atuma umusirikare witwa Gabana Bebeyo ngo bagende barase Kiwembe. Yatumye witwa Gaba n'umwana wa Karasa witwa Bebeyo. Wo Bebeyo maze akomoka za Kirumbu. Babashije kugenda bahita bakubita amasasu yo mu mutwe, yaba umugore wa Kiwembe ahitapfa, yaba na Kiwembe ahitapfa. Bahita bamanura muri tranche ngo Inyasi ngo muri defense ngo baracukuye urwo ibyobo binini n'ubundi byabasha gushiramo abasirikari bo yiciye. Nuko ngo ni nyuma hari undi musirikari n'ubundi warijera we wamujereraga inka yibaga, mu minsi yatambutse herutse kumwica amuziza amasasu. Yarangiye Apollo aho kugira ngo yarangire Inyasi akayarangira Apollo, byatumye Inyasi amwica. Makuru dukura hariya muri za Wazalendo navuga ati ngo koko ngo nanjye ngo kuko ngo bamanje basangira baranamubagira maze no kumwagira n'agakoko, arangije aramuturitse ati ngo kuko urananyishe twari tumaze no gusangira, ngo ndakwishe njyewe Inyasi ntabwo ngira umuzaha. Baramwishe muri territoire ya Mwenga. Kamande twarebera hano ino renforcement intare za Sarambwe. Amakuru agaragaza ko intare za Sarambwe zohereje abasirikari benshi muri territoire ya Warikare. Ni muri axe twavuga, ni axe zose Rusamambu, Ukumbirwa, Peti ndetse na Minzenze. Hariho nari mpari, ndetse ikaba ikomeje kugota umujyi wa Pinga. Amakuru dukora ku isoko n'ubundi hariya ukavuga ngo muri axe za Kibuwa, axe ya Pinga na axe ya Ikobo, intare za Sarambwe ziri gukomeza kuranforusa hariya muri groupement Ikobo, groupement Kisimba. Ubona ko intare za Sarambwe ziri gukomeza kuranforusa iyo renforcement yabo, ugasanga ko ari ya yindi yo kugira ngo uriya mujyi wa Pinga n'ubundi intare za Sarambwe zibashe kuwufata. Ubona ko zinafite avancement mu ma axe atatu hariya, ariko na axe ane, kuko intare za Sarambwe zamaze gufata n'indi axe, iriya axe ya Hombo. Donc ndugwa ngo uturutse Masisi hariya muri za Bufamandu ukinjira iyo za Hombo, intare za Sarambwe zinjiyeyo. Uturutse Bukavu za Kavumu, intare za Sarambwe zamaze kwinjira. Ukaza no muri iriya axe n'ubundi uri kwerekera za Kibuwa, na intare za Sarambwe ziri kwinjira. Ugafata iriya axe ya Pinga, intare za Sarambwe ziri kwinjira. Ukongera ugafata axe yo muri groupement Ikobo, na intare za Sarambwe ziri kwinjira. Ukabona yuko navuga ko tous les axes intare za Sarambwe rwose ziri kwinjira, zishaka kugira ngo zigarurire umujyi wa Pinga. Ariko umujyi wa Warikare naho ukabona ko intare za Sarambwe n'ubundi ziri kuwinjiramo. Hano rero igisirikari cya 23 n'ubundi ntago cyavuze ko gihagarikiye hariya honyine, kuko cyakomeje no kuranforsa no mu bindi bice n'ubundi mu yandi materitoire, cyane cyane twavuga muri territoire ya Rubero, aho uvuye muri localité Kipese intare za Sarambwe rwose ziri kwinjira mu buryo buremereye. Tukaza muri localité Katondi zikinjira mu buryo buremereye, zikaza ari muri localité Vurera
aho zikinjira mu buryo buremereye zikazara muri lokalite Munyakondimi naho ziri donc uri kubona yuko intare za Sarambwe naho ziri kwinjira mu buryo navuga nabwo buremereye, ariko zikinjira zifite tageti yo kugira ngo zinjire muri iriya centre ya Rubero. Muri centre ya Rubero ubona ko intare za Sarambwe rwose ziri kwisatira ko, donc reka mabwiza ukuri, buriya hari amasantere navuga ubona yuko ari mu kaga. Twavuga nka centre ya Rubero, centre ya Pinga ndetse na centre Rubero, Pinga na Uvira, ariko ukabona ko ahubwo intare za Sarambwe zamaze gusatira kuri centre ya Rubero cyane cyane, ubona ko zigiye kwigeramo, ariko bakaba muri ya centre ya Rubero ubona ko intare za Sarambwe ziri kuri uriya muhanda kuri route Kipese centre ya Rubero, ubona ko zishaka kugira ngo zerekeye hari aho bita Graben. Graben abantu barahazi, hariho parike iri sur nature y'abapadiri, hari n'insina n'ibindi bikoresho donc n'ibiti n'ibintu by'imigezi, kuko hariho na kaminuza y'abakatolika yitwa Graben. Ubona ko intare za Sarambwe ziri gucengera ko wajya kumva zamaze kwinjira muri Graben. Ukabona ko intare za Sarambwe zishaka kugira ngo zitraverse ziva hariya Kipese zinjiriyo za Graben, ziri kwinjira hehe muri territoire ya Beni. Ubona yuko nazo biri muri tageti, kandi ukabona ko zamaze gufata umuhanda, ziri kuri route nationale. Kumva ko intare za Sarambwe rwose hariya ibintu zikomeje kubyitwaramo neza, ubona ko ziri kugenda za advancinga, ariko abenshi bakavuga ko ni ukubera bano basirikare bapasinze ejo bundi 7,000, muzi uburyo intare za Sarambwe zirasa. 7,000 ni byinshi cyane, bagiye babohereza mu bice bigiye bitandukanye, yaba na Bukavu bagiyemo, ubona ko ari kwerekera muri Plaine de Ruzizi, abandi baranazamuka n'ubundi bajya hariya muri Itombwe. Ubona ko intare za Sarambwe rwose zihagaze bwuma. Ikawanda nari nasimbuka maze nabwira kora no makuru ari kuvugwa hariya kuri Birarumbiri. Kuri Birarumbiri intare za Sarambwe twirwaneho babashije gukubita inshuro abamayimayi bari baje kwataka hariya, ariko ubona ko bari bari muri tageti yo kwiba inka z'abanyamurenge, ariko barakubitwa barahondagurwa. Intare za Sarambwe ara kuri Birarumbiri narani muri territoire ya Mwenga, territoire ya Mwenga. Intare za Sarambwe rwose zamaze gusubiza inyuma, zinahafatira na bamwe mu bamayimayi, abandi bararaswa. Aha, katurebe none hano muri Nzibira uko byaje kugenda noneho uno munsi. FDNB FARDC bagabye ibitero kuri M23 hariya muri Nzibira. Bamwe baza ku butaka, na gace twavuga na gace kari strategique, kuko ni na gace karimo matière première, karimo ikintu bita imari, amabuye y'agaciro. Bakoresha infanteri abo ku butaka, ariyo nakwita ni force terrestre ya donc ya FARDC ni ya FDNB. Indege ya Sokoyi nayo ituruka hejuru, yaje amakuru ufite nuko yateye amabombe 38 muri centre ya Nzibira. Ayo mabombe ntiyabashije gufata umusirikare wa 23. Abaturage nibo bamwe bapfuye, abandi barakomereka, ndetse n'amazu arasenyuka. Ukumva ko inka bya bindi n'ubundi byabaye muri biriya bice bya za Kivuye iyepfo, n'ubundi FARDC yazanye Sokoyi izana n'amadrone, n'ubundi baraza bagaba ibitero kuri M23
ndetse banikora mu nda nk'uko bajya babikora, aho kurasa kuri defense za M23 cyangwa ngo abarwanyi ba M23 bo ubwabo aba ari bo bikora mu nda. Urumva yuko ibintu bikomeje kuremerera FRDC, ibintu bikomeje kuremerera wazalendo. Kunzi bintare official rero kumva ko ibintu bikomeje gukara, ibintu bikomeje kutaba byiza. Ibintu rwose urabona ko kuri FRDC ibintu bitabamereye neza, ubona ko uduce turi kujya tugenda dufatwa n'ubundi n'intare za Sarambwe. Guhera ku wa mbere rwose ubuce bugiye butandukanye bwagiye bufatwa cyane n'intare za Sarambwe, yaba muri territoire ya Masisi, yaba muri territoire ya Warikare, ndetse no muri territoire ya Mwenga. Ukabona ko intare za Sarambwe zisa naho zigiye gusatira zinjira muri territoire ya Shabunda. Hano bakakomeza kwibaza ngo mbese biraherera he? Hari wazalendo bari muri kiriya gice n'ubundi twavuga hariya za Hombo, muri za Hombo n'ubundi baje gufatwa na M23, ariko mu kuza gufatwa kwabo bafashwe bagiye kunywa icyo bita kangara, n'inzoga bajya bita ngo ni twanga, abandi bayita ngo ni bwanganya. Bagiye muri twanga, intare za Sarambwe ziza kubagwa gitumo, zirabafata bose. Bari abasirikare bari bageze muri 6 n'imbunda zabo, intare za Sarambwe zirabafata. Ndibuka ko nejo bundi ndi kumanuka ndi kujya Masisi kwa mbere, nagiye muhura na bamwe muri ba wazalendo n'ubundi bari mu mamodoka intare za Sarambwe zibikoreye zibajyanye za Rumangabo. Ubona ko intare za Sarambwe rwose zibafite ari benshi, kuko harabari bogoshwe ibintu by'ibisitari gutya. Abo ngabo ni babandi bakubwira sonde capture de guerre. Mu gihe ndibuka ko nuno munsi nabonye inkuru igenda icaracara bavuga hariya muri territoire ya Mwenga ati umusirikare w'intare ya Sarambwe ati yafashwe. Mu gihe yereka mabwize ukuri, hari igihe umusirikari yava mu ntare za Sarambwe, kuko ni igisirikare kitiba, yamenyereye kwiba, yamenyereye kuviyora, yabona ko M23 ibyo bintu itabibemerera, agatoroka akajya muri wazalendo, akavuga ko bamufashe ku gahato, nk'uko nabonye uriya mujama yagendaga kibivuga. Ariko ari ukubera ko M23 urabizi ko nta musirikare urepinga, nta musirikare wiba, bo bagendera ku mategeko. None ukabona ko rimwe na rimwe bamwe muri babandi bavaga muri za wazalendo bari barabashyiriyeho itegeko gihe cya Gisegetera muri Goma, babwira ati wemerewe niba ugeze mu kabari bagomba kuguhereza icupa, uwo ni muzalendo tazishyura. Niba ugeze ku nyama bari kugurisha bagomba kuguhereza ikiro, niba ugeze aho bagurisha amasamaki bagomba kuguhereza isamaki. Nta muturage ugomba gutunga telefone nziza muzalendo atayifite. Uri kumva ko mu gihe cyose M23 yo ishyiraho rigere yo kugira ngo ibyo bintu bitabaho, babandi bari baramenyereye kubikora bo birababangamira, bakumva ko abangamiwe, akaba ariho batangira gutoroka. Noneho ukumva wenda nuwo umwe ashobora no gutoroka nibyo, ariko icyo nababwira cyo nuko wera kuwa mbere amakamyo ya M23 yandi FARDC yo Gisegeti yabahaye yariho iri gutunda abasirikari bafatiwe iriya za Karembe, abafatiwe za Mati, abafatiwe za Kivuye, abafatiwe za Hembe, abafatiwe za Kitso, abafatiwe ni benshi bo wabonaga ko ari abita n'abadetenise, n'abadeteni kuko zone capture de guerre, wabonaga ko ari benshi n'ubundi M23 yari iri kohereza hariya mu mujyi wa Goma, ariko banakomeza n'urugendo n'ubundi bari kwerekera muri centre za Rumangabo, za Cyanzu n'ahandi hagiye hatandukanye. Twavuga ko ubu ngubu noneho ibintu bigiye kongera gukomera
kuko hari abantu benshi bari kubona ziriya renforcement z'intare za Sarambwe muri Rubero, Warikare, Mwenga ndetse na hariya mu misozi yo hejuru ya za Uvira, bakavuga bati ibintu n'ubundi bigiye kongera gukara, mu gihe FARDC yo yabonye ko urugamba rusa naho rugiye kwinanira, ikaba yongeye kubyutsa sokoyi zo kuza kubombarida n'ubundi mu baturage. Bakunzi b'Intare Official rero, kamumeze mbahigire andi makuru yose ahava akagera hirya no hino uko biraba bimeze, n'ubundi ndazanya babwire. Icyo nabifuriza ni ukomeza kugubwa neza, kugira Imana n'amafaranga. Ciao ciao.